Kay 100, kay million, kay 1,000. So long wako di sawa na malanga. Ngenzeni ngawo? Ufuna ngithini mnjanje? Ufuna ngithini? Kwenza kalandla. Ini. Behleka ngizwisisi ne? Awuzwisisi. Wenzani? Wazokuhlanyisa mina. Wenzani uzakubulala wena mnjanje? Uzokubulala uhambe kula maphoyisa wakho uhambe ungibophisa. Nginandaba nawe. Wena hamba enza lento ngithengiyenza hamba. Iya. Angibetha nonke nini. Ihambe lobophisa ngala maphoyisa wena ekuthembele ngakho. Aniswa too much nabantwana nje. Wenza njani sokana? Ngocanga ukuthi uyokuphelela lapho nomgolo imali engangendlovu. Imali engangendlovu. Oh, yazini sizokhuluma nanguyawo ngihabe khulu. Sayiqala ngale kwesikhomba sempukane ukuthi basaphila na. Siya Shosho to. Then Kankenza njani ngawe mntazana? Yey, khuzu baba kholoya. Angiboni ukuthi nginjani nje ngenxa yakhe. Yazi nima ungamkhuzi ne ngizokubophisa mina. Ngizokubophisa if now uyafakaza ngizonibophisa no2. Angisho vele nina ninjalo. Ngibona ngathi umhlabe wenu. Mamela la, lo mhlaba nakawuphathi so. Angeke ngizwe ngani nina. Yazi mntazana angazi bonyana ukhuluma ngani kodwa into ekhuluma ngole kubonakala ngathi iqhakatheke khulu. Kongihlathululele bonyana ukhuluma ngani mntazana. Iqhakathekile vele, iqhakathekile. Wena ucabanga ukuthi ungabetha mina ngimuhle so. Mntazana ungibetha ngesikhathi ngisaba bonyana ungihlathululele ukuthi kwenzakalani la. Ngeke ungijamise estradeni apha mina. Uqabanga bonyana ungubani wena? Hey, mina yazi ne ngiyabona ukuthi ihlo kwakho le isegcwele amanzi ngapha. Ngiyakhamba ngiyonibophisa nje ende ngiyobuya nje. Ayikhamba mntazana. Ngoba nangazi ngoba nokhuluma ngani. Thethe khulu na ukhamba komntazana. Ubuye msinya khulu. Zabe sikilindile. Cabanga wena bangishaya kanjalo ke ngempama. Ngempama ubaba kaAyanda ucabanga ukuthi ungijwayeza obani yena shaya mina ngempama. Ngempama. Ey wena kanona wirileng. Bengithi ngiyalamula ngilamlela umngani wami uAyanda washuza ukungishaya cabanga. Ay wena kawulamlafela ntatelo trial osamthwarishi chomi. Ngile police station. Bangihleka cabanga bathi mina ngi-underage. Ay wena basicela utrial kanti balethe yakabunyana orikabuhulu. Ay angifai mina lapha bahlalelana ukuphuzana nama-cold drink badla amakota bacumba imikhaba musa amaphoyisa useless yane kaniti nyelana ahamba man. Ay wena xa ligopeza lito ubuye qompotse likofeletsa ipizza ne yawubona. Okay ke hamba uyopheka. Spola 350 hour isele again apa haona dijo mo mofung ke bona haona next. Yo mama yo when I am going to find peace ke ite chelete ya ka peace. Spola hawo gape ka montlong haona next haona for all dijo haona next no tse monna ke tshepetse mo wena
Because of na income, selobona. Next, income. It's a bit more wena mana. Hayi, ma tshwanetse o tlogele go tshepela monna. Because angeke hayi. Sexy. Kon already. Asino makoko. Siya makoko. Nabantu abafundala lapha. Come in. Lalela la mntazana. Mina lalela la. Yabona lo bhuti wakho loyi. Uzoyenza sure ukuthi wena nale family nyana yakho lihlala lapha emkhukhwini ngahlukumezeka. Isikhathi eside. Nomantsen puta, nomantsen nomalma. Yabona labo bona. Ungakutsheli ngabo. Angikola imali engangendlovu. Nangifuna ngathatha umzekhenu loya ngiyoreprocess nawo ngikuthatha. Ngena pinda benze. Khuluma nama Simba. Samba ayana.